Nekada su u derbijima igrali u ekipi Partizana Galić, Milutinović. Međutim, u posljednje vreme u timu Partizana i nema prave zvezde. I ja sada mislim da u Partizanu i Zvezdi ima bar 6-7 igrača koji bi trebali da budu standardni reprezentativci. A zbog čega oni to nisu, to bi trebao već neko drugi da se pozabavi njima. Što je to specifično u tim jedinim pravim derbijima u jugoslovenskom fudbalu? Ne bi tačno znao da vam odgovorim šta je specifično, međutim, derbi se razlikuje od ostalih utakmica po tome što onog trenutka kada počne utakmica, tada padaju sve trenerske zamisli u vodu, sve taktičke varijante, sve se zaboravlja i igrači jednostavno počinju da igraju fudbal. Jer pred 100.000 ljudi ja mislim da nema ni foliranja, ni neke posebne taktike, bod pod svaku cenu, fudbal podrojen. Da. Prošli derbi obeležio je Đukanović sa neslavnim odbranama. Da li danas može greška golmana, bilo kojeg, Davidovića ili Đukanovića, da odluči rezultat? Pa, može, a i ne mora. Ako su navale jače od odbrane, ako je navala da više golova nego što odbrana primi, onda se to zaboravlja, a ako nije, onda ne. U najnezavidnijoj situaciji, već druga godina za redom, je Milko. Voleo bi da da gol za tim za koji trenutno igra i srce mu je još kod Zvezde. Ranije si najviše voleo da daš golove Partizanu. Da li sad postoji ona obrnuta? Pa da, to je derbi. Ranije sam igrao u Zvezdi, voleo sam da dam Partizanu i dao sam. Sad sam Partizanu, normalno da volim da dajem Zvezdi. Mislim da je to ipak jedna od najvećih utakmica u Jugoslaviji. Možda i u Evropi. Vlado, još jednom kao kapitenu, istina nekadašnja. Kako ako pobedite i šta će biti ako izgubite? Pa ništa. Sutra je novi dan.